beautiful son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Ja sam Dinovarac i objasnit ću Worsley. Trik koji treba znati 50-50 definitivno. Kate dosta pomogne u Worsleyu. Dobro bi bilo znati Franci 280. Samo kod Worsleda je stvar da gornji dio tijela se ne rotira, nego ostaje u poziciji 50-50. Znači, kada dolazite na Worsled, tijelo vam ostaje ovako, samo kukove i koljena rotirate na Worsled. Kada se skače na Worsled, kukove treba da rotirate za 90, gornji dio tijela ostaje u istom položaju koji kod 50-50. Ruke su dosta široko i ravno prema dole, to je ovak neka pozicija, tako da kod kraja trika možeš iz te pozicije vratiti kukove natrag za 90. Prilaziš boksu ko na 50-50, rotiraš kukove za 90, tijelo ti ostaje u početnom položaju, gornji dio torza, pratiš liniju boksa, znači gledaš u smjeru gdje boks ide i na kraju iz ramena rotiraš se natrag u početni položaj. Najčešće greške su to što je dosta teško naciljati, znači ući u boks da ti ideš cijelo vrijeme ravno. Čim tebi glava ili tijelo nije kontrolirano, znači rame ostalo ili nešto tako, automatski će te izbaciti boks, znači ti će skliznuti na lijevu ili desnu stranu. Kod down boksa je stvar kada tijelo ostaje u položaju prijašnjem, znači u položaju od kikera, snowboard proklizuje i završi se na guzici. To se uglavnom popravlja sa pogledom u donji dio boksa i kontrolira se, znači, sa raširenim rukama i ramenom lagano nagnutim prema dole, tako da težina prati nagi boks.